North Korea ram ho tu Kim Jong-un farnu Kim Yo Jong chuan South Korea le US in joint military drill an nei mek chu soi selin US chu remna le muan na aom aduani chuan har satna engma siam lo turin awawa Nimin Khan State News Agency KCNA chuan Kim Yo Jong thu soi hi ti chuakin US sarkar thar chuan kumli lawam tur chu thlamuang taka man aduani chuan amhalak na masabera hian har satna siam lo tura a in ve na ngai ani ati he thu hi US Secretary of State Anthony Blinken le Defense Secretary Lloyd Austin ten South Korea ram an tlo mani in asoi chuakani US le South Korea in joint military drill an nei mek chu sei sel bokin North Korea chu an ram pani sipai te nun chansir ho nei thin hi an ram run tuma in buat saina angai ti alo soi to thinani Kim Yo Jong chuan South Korea sarkar chuan March of War March of Crazy lambok an thlang le ta ni atia South Korea nung chang chu anin thlak zui reng tur thu le North Korea run lui zonga an che ani chuan nataka an che tur thu Kim Yo Jong chuan a soi bokani Voin March ni som pasari sang ni som ni pakhat Myanmar ram kong zo chu Myola lama sipain an le ta a mani sahim na zongin anin sa seng lomani mi na te an biru hloma Myola khuwa hian sipain veng thlang lam phei chu in tin deuh tho sipai nan cheka then khat an hual boka silai po an met puak nual ni in soi ani hiam le thi anom leom loero ria thei alani lova sipai then khat chu pahni pathum vel te a in then darin kongzo dang te an zong bokani kongzo tu te hi veng kil khor taka an kal chung po a sipain an la the fo zel hi chu hek tu anom nge ani ti a riata hetianga hek tu zonga loram tang le thalai nun duam tak le ma khonuam tak chen chho tur nei te nun na der thonga anda sak du hi chu an te nom thei le mai United Nations Food Agency chuan Myanmar sipai ten ro an rel nuwa ei tur le fuel man asang chak le ti soin hei hian mi puite har satna ati zwal pha le don ani ati World Food Program chuan February ni khata sipai ten sarkar thu nei na an ne chu nuwa tang khan thilman asang chho zel ti soin palm oil man chu rengon khopuya za som ni in asang toa rengon le mandale ya bu fai man po za pali in asan bel to bok tia soyani Kachin state a chuan bu fai man hi za som thum le panga velin asan bel toa cooking oil le pulse te chu Rakhine state a asang to le bok ni in WFP chuan atar langa February ni khata tanga rampuma fuel man san na chu za som panga atling toa ei tur man po ato bel zel bokani WFP chuan thilman hi asan bel zelani chuan mire thei jok te din mun a chhezual hle don ni in asoya WFP hian kumsom liam ta tang khan Myanmar a hian tual chung boina wanga har sana tok mi sing thum le sang ruk te achom dol me kani tun tumbar matual chung boina hian Kachin ho hi anhamang zonga tuarna saber pol an niome an khopui mi china khopuya ngei po hian thisen tam tak aluang to ani Kachin ho hi mizo tinen inu nauna kan neem ti le Kachin army ho lo pian chu dan vel tun tum chu han chui chiang don teang Kachin ho hi barmaram martop Himalaya tlang bul chuta an nia Mania state nei naman ni Kachin state hi lunglu sing jet chuan hun pui rangkachak le platinum bu pui ani Kachin state a chuak lunglu sing le rangkachak te hi khovela quality thabernia ansoi ania state hi barmaram sumbom ti thei hialani sangkha jakwa somriat kumchho borwel khan sai bachal pakhatin anu zo ngor lunglu sing lai chu ania Burma Socialist sarkar khan ati riral da inia riatani Kachin ho chuan keini mizo te hi anu te ni in min soi thina an history a hialpo anjiak langani chinlunga tanga kan ron chua khan mizo le Kachin unaw te chu an local tlang zela Kachin chu a in thiar du tatlat maya au mizo hne na chuan ka u zoi muangin lovakalla kan in thiar lokange atia a in thiar ta mizo chu akalta a akal pa in changel achoka akal zom ta zela Kachin chuan a in thiar zo chuan au mizo chu au vele ta changel in chok a muwa alo chor mana wangin ka u chu akalna arei to ani hi ka phato chuang lobang atia chumi hmuna chuan a in beng belta ni ti in
kachin history chuan ain zia kani kachin ho hi atam jok chu Christian an nia anram hi avota potao khopui le amar lam phei chu vurin abo khadreng maya anram mar to pa hian Himalaya atanga narin thlung mai kha le malika lui puite pahni chu athlurin chimlama an lo luang thla Kachin State Capital Michina khopui marlam melsom ni le pariata anin fina luipui lian taka ain siama barmarama luipui lian le sei berani he luipui hi kolin irawadi antia mizo tero chuan airo lui kan ti ni in upa ten an soi thin Kachin ho hi rambota chengan nia anramin ajirema wangin a meya pa in zu anin thina zubil thiam tak naman ni kumsang khazakwa somruk le parukuma Mizo National Front in movement antana China ram an kaldon po khan an mani mai chuan an lut theilova Kachin Independence Organization puina liawin China po an lut thei ani kha Kachin National Organization hi Mizo te MNF angkha an nia ral thuam chileka ral be tak tak tu te chu Kachin Independence Army antia Mizo te MNA ang deuh kha ni Anglo Burmese war thumna British in Burma an lak ve khan Chin Kachin sanram te hi Burma atel velova anu fea British in an lale ta chawani heti hi ania wangin sang khazakwa somli le parukuma British Prime Minister Clement Attlee le Burma a Anti-Fascist People Freedom League Party leader General Aung San ate Burma Independence Tour chungchanga Londona anin biak poin British Prime Minister Attlee chuan Chin Kachin sanram te hi Burma be tir arem tilova British Commonwealth Ramada atumani Mase Aung San khan Burma a tel turin anor chiam awangin Attlee chuan ani lele Chin Kachin sanram te hi Burma a an be idu chuan an mani rem ti na imuphot turani atita a Aung San le apol te chuan man moin Burma an ron pan le ta a Chin Kachin san shwai tu te chu an rim charchara atopa pinlung khopuya khompui lian an kova thuthlung an ziak ta a Chin Kachin sanram te hi Burma an lo tel ve ta ni he pinlung thuthlung an zia don hian Kachin shwai tu te chu an min thei der lo maya Aung San po abei adong thlunga nganiang abu ka sahuai ni dawang main atom kun tareng maya san nam shwai tu ten Aung San chu an mai za wangin Kachin shwai tu te chu an thlem heu hewa atopa chuan mania inop turte dudu huna Burma atanga inlak ran thei ani thu tele thutiam chi sang sang pakwa nein Kachin shwai tu te chuan pinlung thuthlunga an ming an ziak ve ta ni sang khazakwa somli le pasari kum July ni som pakwa Aung San phil ania Iowa AFP-FL party shwai tu turin unua chu thlan ania sang khazakwa somli le pariat kum January ni li jing dar li le mini som ni chia Rangoon River ading Birmingham in Dolong puin lai pui akap ri thuai maya British puanzar nu thla kania Burma puanzar po chho nga lani bok Burma puanzar in ban le ra thlenga Burma chu mani ke ading thunei na chungnung pum num nei independent ram aloni tani Independent Burma chuan AFP-FL party in sarkar na an siama Prime Minister Rula inop an nia aram kalphung chu parliamentary democratic system ani President masaber chu san nam sat sui tai ani AFP-FL hian Trump ni le chan ve kum som pathum chung Burma a opa an sarkar hun chung hi sang khazakwa somli le pariat atanga sang khazakwa somruk thlengkha ani ati theyang Burma a independent lim hian athenom China Pakistan India Thailand Laos ram tenen ramri fel taka in chen om lova ramri siam fel chungchanga AFP-FL sarkar chuan arem dan in ma ala a pinlung khom pui thuthlung an bo chetapang mayani pinlung khom puya khan Aung San khan amin ve theilo Kachin ho kha Burma nen hian in zomangu in du lo hun huna inin la sang thei rengalom in Kachin ram hi sikitiat po kan hle thak sak don lo cheu tu kol ma in anop don lo cheu nang mani in inop don ani union a kanin sui khom don ani maya nang mani ram chu nang mani ya ininop ba ka union a po kol ho nen chan vo inang chia in changang
kolin cheng khat an don chuan kachin point cheng khat in dongang in lungoi theingang lo ani chuan in du huna inin la sang thei rengang ati kha ania independent Burma le China in ramri an siam felna Burma in angsana thutiam an bo chetani sangkha zakwa somnga le parukum khan University Zirlai Kachin Hovin Rengona Secretary ata Burma Prime Minister Antoa heti laya Prime Minister hi AFPFL Party Shuaitu Unua ania Prime Minister Chuan Rengon Art and Science University atanga ama mutura ron kal Kachin Zirlai te amu chuan trong kam thalo tak takin alo bia a office atangin anot chuak zui ngal bokani ramkhat Prime Minister meu chuti fakawa thintirim tur chuan Kachin Zirlai te khan nge an soile banghal turin an norem ni engwanga thindim te chi ange ani hian soidon teang voina Myanmar ram mi te zinga fimo golam kamphang bial te setu anwang to viawang heng bial te hi tun ma chuan Kachin ram an ni thina ma se sangkha zakwa somnga le parukum khan Burma le China in ramri anti felna Prime Minister Unuan China hna apedadai mayani angsana thutiam Kachin ram sikitiat po kan le thlak sak lawang chewati kha athleng dikani sikitiat nilovin Mizoram tiat deu tho le thlak sakin China hna an pe ani sangkha zakwa somnga le parukum November ni som pakhat khan Prime Minister Unua le Kachin State Shuaitu Duwa Zangtra sina te pani chu China ram Peking khopuya ankala Duwa Zangtra sina om lo hlanin Unua le China Shuaitu Mao Zedonga anin bia fimo golam kamphang bial te hi China kuta hlan turin thutluk na an siam ta ni Unua le Duwa Zangtra sina ten cinema anen na Unuan Mao Zedonga nen anin biak na chu Duwa Zangtra sina ashila Duwa Zangtra sina chuan mi puite ngai dan lak phot nuwa ti chi ani thu asoya Unua chu athinrim le ta Duwa Zangtra sina chu Shuaitu mol tak ti te poin atong khum hialani fimo golam kamphang bial te chu China hna ashal luita ni hethil hi Rengon Art and Science University a Zirlai Kachin Hovin an lo shelok toa Unua alo thlen vele an ba muhala an du lo thu anan soidek deka Unua chu asata phat maya Zirlai te chu ashok ta shep mayani an pile pu atanga anram an mangai ngoi bial thum lai chu tianga an chan tak mai ba ka ram Shuaitu mewin thinrim eng phiara alo shok shep mai chu Kachin mi puile Zirlai te chuan an tuar nangang maya chungrila meipuya utu tang hi an nitani Union thil le state thil me upo mi puiron mi alawa mani thu thua song bol ching thu nei na pum hom thin te laka in ven nan te namma kwa ven him le hum hal nan te thuthlung hoisan federalism chonun le nan te tin sangkha zakwa somnga le pariat kum khan 7 star anti pol pakhat andin ta Kachin tonga 7 majan anti he 7 star pol hi aruk theyang berin mi pasari chawin andinani 7 star ti ming anin phwa chan chu pol din tura an soi ho lai hian wansanga fi in RC pasari alo lang thut maya chu chang choin 7 star ti ming hi anin phwa ta ni he pol 7 star hi Kachin Independence Organization sing chuak tu alo ni ta ni kumsang kha zakwa somnga le pakwa kum alo her chuaka Duwa zo saya anti Kachin pain Thailand ram ria Korean ram Northern San State ta lasio thinni bial vel aru kina fanga nammangai na atlanga puine sa Rengon Art and Science University le Mandalay University vela po Duwa zo to ya poin Kachin Zirlai te ahui khom na sa le ani ama hi 7 star pola mi ani sangkha zakwa somli le pariat kum Burma in independence amu phatatanga sangkha zakwa somru kum nulam thlengin Burma ral thuam chilaka helpol sang an chuak zut maya hetianga ral thuam chilek helpol an chua zoi na than chu pinlung khom pui thuthlung zara lo piang Union of Burma kha sarkar Shuaitu kol hovin thuthlung an bo chia Burma chawini jimanti kol nam chung nun bik larna an kalpuya nam dang jong chu economic sa te politics sa te sa khuana te nam thila te kiltina an nek sora anti du dalu tuk wangani Union din tu te zinga kol ni velo Kachin san
chin nam te chu indigenous an tia nam hnuai hnung enin anina anma ni ro chu peoples anin tia an hoi sang lar mai ani nam chung nung zo ka anin da kol ni velo nam te chu an musitin an nek sor na sa em mai ani chu ai po a tor lahar zok chu pinlung khom pui thu thlung lai mu ber federalism an haider lui tlata unitary in ram anopa engkim centralization in an kalpui veka federal chu amhing mai in an soya kol ni velo nam dang zong chuan aram mi an ni na an chan bo bul pui po an hlo hialani pinlung thu thlung zia ma le zia hnu thleng poin kol hnuaya om turin eng nam main o an chu angai lo laya heti taka nek sor an ni tamai hi an tuar thei tangang lova ral thuam chileka hello thei lo din hmuna an ding ta ni heti hi an ya wangin sang kha zakwa somru kum alo thlen meu chuan kol ni velo nam dang zong zong chuan mani nambilin ral thuam chilek tur helpol an nei de ubek to ani hetiang boruaka hian kachin namin an chan bo bul puite an hule theinan ral thuam chilek lo thei an ni to big lo ni in 7 stars pol te point an ngai ve ta a he pol din turin anin buat sai than ta a sang kha zakwa somru kum october ni somni panga khan nodan san ste ta la sio khopuya kachin nam mangai tu walu pa te thalai te zirlai te anin ron khoma kachin helpol din thuai ani theinan mi pui atam thiang berin an pol anzom na tura campaign thuai an rel ta ni hetianga an tumru ema wang hian kachin independence organization an din ta sang kha zakwa somruk le pakhat kum january ninga kachin independence council chu din ania chumi kum february ninga kachin independence army te an din le ta boka an chetan tatak takani inop nalama chuan KIO in mo phurna an la a sipai lam thil chu KIA in ma an la a kachin mi puin an thlop thaboka Burma sipai point an tudol theilawani tuna hian an hun puiber headquarter chu Kachin state laiza aoma sipai sing thum tha an nei nia ngai ania ral thuam tha berber an nei nia ngai ni in sangni som pasari kumatang phei kha chuan Burma sarkarin KIA nuai chimi tumin abe vak maya ma se an be the vak big lawani Kachin nam hian an u ni in mizo hi min nga ya keini point kan naute nia kan ngai apoi mo tak zetani